Okay. Hola guys, okay, jaket terbaru daripada LS2, LS2 jacket classified certification A class. Alright, satu padding, dua padding, tiga padding, empat padding, belakang pun padding. Okay, so mesh mesh, anda boleh tengok mesh. Okay, adjustable strap, sini pun boleh adjust. Okay, reflectors, belakang pun ada reflectors. Okay, sangat menarik. Okay, dua poket dalam, dia ada satu layer. Okey, dan ada poket sini. Layer, poket. Okey, kalau kita buka ni. Okey, dan kita buka ni lagi satu, kita boleh masuk padding depan. Okey, padding depan kalau nak. Tapi itu beli asing lah. Alright, so memang menarik. Okey, color satu. Okey, dua. Dua. Okey. Tiga merah, ini merah sama macam saya pakai, lain hijau, ini merah dan full hitam. Okey, semua tengah ready stock sekarang. Okey, semua tengah ready stock. Harga yang sangat-sangat menarik, harga intro. So jangan tunggu LS2 punya barang, kalau tunggu akan habis. Nanti restock bila kita tak tahu. So datang ke kedai dan pakai tengok, kalau selesa boleh beli saja. Bos Kevin, ciao.